anim no papa yi no ho komo na me no eba be di sisi na ende anopa ya 23rd of May 2025 ya na yete se papa no ofri enkran a oba Kumasi na odur konongo ne mpata mu no na accident chenche bi atimi aba beto papa na enka enye Nyankopon na edi ne ho afofia enka sabre ba bia woda no enka wahwene nkwa anase enka ni enyan na ansa na yebekwa ko videos ene woma na omo ho ensema na omo ka efa accident no ho no producer wo ho adika fa accident car na se de city na fato so hwe se de car na city na chese eto no na car kese articulate car kese pa ode ebo akoboto ne car no eto ama car no eto nyina timi asa hwe atai ne nyina timi amomo asenka front and as a driver side and ankasa accident we and a car no edin ani kire ya enka ene Ghana ana oman konkun kuma wood for e ka omonte asem de we need the free akoboto na so ye bana before sir e be kwa video abra accident ni si ne one na no we witness omo gina ho de na omo eka eno na me de be pese make akosi ni se we ye truck driver and as we twi ye truck na se we shia ka abobuya anase pragea mesrona watobu esanse ye papa akroboto ne accident ya asi abobuya drivers no ebi ene ekoso sa accident no na before se metro so no producer ye nkonkohwe accident no ene witnesses no de ensema na omo eka John Bites and celebrate any sona na se screen sona na also say accident no na anoye tenenti ya papa akroboto awrade Nyankopon na adi ne ho afofi se de car na si amoma ho eto na eto nyina se na chese nye Nyankopon ne di ne ho afofi de na chese enne enka Ghana yente asem de na utie witnesses anase one na change na ho ebra accident ni sie na de omo ka ene se na abobuya driver bi eso ewo kwan no eso a wo bu edi asim na akroboto ye na adwen se o save abobuya driver no na truck ana tipa truck ese no so no antimi anto ne bo no so ode bebo akroboto ne car no eto nyina atimi amomo na asese ohwe video na se papa akroboto ne gina no why very desperate ka so be desperate na se ohun de wonye a obi gina ho ase or psyche no because obi ko situation bi musi ano hia psychologist obi obi psyche na na adwena de aba from to he video na bon se mind bi gina ni ma chese oni ni di nkomo a chese or psyche no on to ne bo kakra now he video na de ekono na after this accident no na ye course 1 or 2 bi na ye busa se ya papa no o he Francis ya na edebe kra na asi na de free doctor for na se ayasabia eba ne se ba bia woda sisi no ne ho ye na ne ho antechema ne ho kra so antimi anka na se we na asidi na chese aseda na oman Ghana ye de ema twedi amponyankopon se waje papa na kra na wode asi yie we de enne asi wo ye Kumasi Konongo road ebra akroboto na or drive on his way to Kumasi na de isi no high FPN TV GH na FPN TV official de obebo bia no ko social media handles ne ba bia obenya program se ye ne dane da nyina na ye wo so watimi ahwe na bibia atimi aye kama abrebia metena se amesi studio ha ye niam bebre di djuma die bebre se opese wo ba hana ne be di djuma mesro producer ya ode number no eto screen no so enti fa number na no afre mpanifo na ne mpanifo atwetwe nkomo se opese wo be live worship ana se opese wo do product
theatre na obi bi ba ne bo ho dawuro edema ha ye very expert ye be bo wade kro ho dawuro de ama bibia so atima ye kama dwumadi foforo bia na person ne mpanimfo so ebedi a mesro offer number na wa frame mpanimfo oba studio as a program hosting and as any other program bia na opese oni ebedi hu nkoma mesro ekwan da ho obetima fa number no na oni mpanimfo aba bedi nkoma so opese wa beto airtime na host to program ana odi dwumadi bi ewo eye akasafoni so mesro ekwan da ho FPN TVGH ye beje ofeso ene akroboto ho ensensem na aba yaba besene modi agu ho amamo ye twen se ene story foforo betimi ate ato abefa fidin 10 times so na ya san betena ha na ye de aba besom nti makra obi bia ye ku atwaye mu ano Agora,